ukuthandaza bajwayele ukuthandaza njalo ngo-12 ebusuku sesitadium wasahlala ngaphakathi ecampusini esikoleni sokulula nje uyihambela uyaluza so njalo ngo-12 sasiyothandaza ngithi mangithandaza sengibukela uJesu bazalwane ngayichaza kwavele angazi mangizothi umbone noma yini kodwa into oyibonayo evelayo noma esibhakabhake noma phambi kwamehlo akho noma yini ngivele bazalwane ngisuke usana oluzethe sakhasa zonke izinto ezangaze zenziwe zokumnyama zenziwe ekhaya siphela abazalwane sobengazi sobethi ukucatshwa noma yini yonke into bazalwane lento mayenzeka isikhashana kodwa indlela engacacisela ngayo nangabeka nje phansi ngubhalele ngikuchazele ngawo kuba mangifike ekhaya ngafika ngichazele uma ngathi yazi ngemanga ngibona uJesu kenza ukuthi ngamtshela zonke izinto ezinye zazo wazwamangala wathi hawu uyazilapha ngoba umncane ngithi mina ngibona uJesu umkhombisile makwenzeka le nto bazalwane ngezwe ngilula ngathi ngingane ngoba uma ngisuphuma umthwalo ongisinda bazalwane haleluya haleluya ngiyamdumisa uJesu bazalwane wafinyela empilweni yami wamkhulula bazalwane emgodini ngoba lapha mhlawumbe kwasekukhona lama-suicide thoughts ngaleso sikhathi ngoba yonke into engangiyenza yayingasenzi emqobeni noma ngeklasini nginqana nokwesikoleni angihleli ngithi ngiyadla nokudla ngivele kunyanye ngithi ngizodla ngisuthe kuphela ngiphinde ngidle yonke into didn't make sense kwasifike la ukuthi kahle into solution la ukuthi uvele ufe because nalento masiphelile emzileni uyaqilazeka bazalwane haleluya kodwa uJesu wafika bazalwane wangikhulula haleluya ngiyambonga uJesu kakhulu bazalwane yikho ngithi ukhethe kahle Bhudi kuzokwenzeka ngiyakhumbula mina mase ngiqeda isikole ngayifakaza nje kwaphela ba 7 years umsebenzi ngawutholi kwaze wakhuluma baba wami ekhaya wathi ubaba umuntu oyiphumile okhuluma sethe umuntu ophansi nomahloni bake wathi hayi kuba magama ukhuluma bazalwane ethi nithi superstitious lenkolo leyo wathi inkinga ngifuna ukubuza ngeke kulungele lutho haleluya asithi uJesu bazalwane kumina lento igcwele indaba kaJesu uthi angisabuyeli lezi zinto ngoba kumina ukufika kaJesu kwaba more than ukufuna umsebenzi ukuthola imali nani khona nje bazalwane injabulo nenkululeko uyizwa emzimbeni uzwe ukuthi kumnandi kuphila haleluya uenjoy impilo kodwa ungasayenjoy bazalwane ngoba amacala bogijima notshwala wehla manyuka amaclub sihamba na night club thina bejela ukuthi umnandi ukuthola manje kulezo ndawo thoze umnyandini isikhathi esiningi bazalwane abantu abaphila lo mpilo bacindezelekile indlela yokuthola some way of escape bazalwane haleluya so injabulo bazalwane eyafika ukuzwa uJesu yenza ngisho kuthiwa sengipressure sesebefaka ipressure ekhaya nami ngibona ukuthi kuyabhenda bazalwane umsebenzi awukho nase ekhaya abantu sebenze bengidelela ngahlala ngehla mina ngithatha wasalike umsebenzi ngehla nesikhwama usuke sekukhulu engangihamba ngani ukugcwalise yabo ngoba ngihamba isikhathi eside nje ngangivela ngiphatha dosi suitcase base wehla imali ekulu suitcase mase kuyabala ke ingane zaqeda dala mumva kunami kuba ubani nobani sebenza ukuthi bayakhe makuwo bayalungisa ekhaya kwakusokuxhokovanayo umkhukhu ngempela kanti ukhawu usebenza amatshe yini lokho ehlanyelwe namasuitcase yabo yonke lokho bazalwane kufike kimi lokho kodwa ngizwe ukuthi uJesu uhleli kimi haleluya bazalwane nasekhaya yabo ukuthi mawuzwa lezo zinto nasekhaya kuphinde ukuthi hey yohamba uyolunga hamba obuza haleluya basithi bazalwane uJesu usefikile bazalwane haleluya ngafunda ukuthi uJesu uyalinda namhlanje bazalwane hayi lezo zinto sezazi sokusombe sidlule haleluya uJesu ngiyambonga wafinyela empilweni nami ngoba anginalo elinye ithemba engalikhomba ngithi umuntu onginike lokhu nalokhu usibani nobani uJesu yena yedwa bazalwane haleluya yikho ngibhudla ukuqinisa nje nami ukuthi ukhethe kahle haleluya ngisho kuthi iprayer yafika bekutshela ukuthi uhamba ulungise okuthile ubone ngathi khona ungalungi kahle ungahambi kahle babelela kuJesu ithi iBhayibheli yena oqalile umsebenzi empilweni zenu yena futhi unamandla okufeza bazalwane haleluya mawuze kuJesu bazalwane indaba uqala ngaye kudla ngaye futhi iyoziphele ngaye haleluya ngiyamdumisa uJesu bazalwane wasikhulula nami wangikhulula bazalwane haleluya mhlawumbe ngabe ngagcina ngiyihengile ngazi bazalwane ngiyambonga uJesu kakhulu wangikhulula ezidakamizweni wangikhulula kukho konke bazalwane okwakungcindezele haleluya base lithi khona la lithi iBhayibheli abantu bawufuna ophilayo abafileyo na haleluya ngoba abantu bazalwane sebethi bezama namabesho abantu bazama impilo haleluya ngoba bayazi bayalapha kanti izinto bayazona bazalwane uzifile haleluya kahle kathi umuntu nomuntu ufuna uNkulunkulu ngisho akazi kodwa phakathi kwakhe umoya wakhe uyazi asho njalo uDavid ethi umoya wami wazi kahle haleluya umoya womuntu bazalwane ufuna uNkulunkulu mphamisa uJesu bazalwane wafikelela empilweni yami wangisiza wangikhulula bazalwane anginalo ibhadi haleluya anginalo ibhadi bazalwane haleluya anginalo umshophi anginalo nanokuthi futhi ngiyazi ukuthi uJesu uyena omdlulayo bazalwane haleluya namanje nje uma ngihlangane khona esisebenza nabo ngathi ukuthi yabo nje Facebook yami mina vele they are way ahead ngazinto nje zonke yabo so abantu ngafika nabo emsebenzini abantu abangathi abancane kunabo yabo so mabefika abantu asivele bazalwane nalento ukuthi uma uqala ukusebenza uhlomeke asivele indawo lehlweni yakakhulunywa indaba la sidinga futhi sifundisa ngayo uma bazalwane ngoJesu bafuna ukutatazela dedela nje igazi ungabona nawe umuntu okugcina ukuthenga ngisho imoto nakhona mangithenga imoto kwathiwa ngistage
take imoto ebhedala bangigxeka uzalwane haleluya ngoba nahamba imoto ephambili angihlange leyo haleluya mina uzalwane uJesu usifundisa konke haleluya so age group yami abantu abancane benza izinto bonke ngokuthi bafuna manje mina ngizezwe ngoba vese ngikudala vele manje ngisho ngivashela abantu abanye sokuthi ngangifunda nabo bavashela ethi ofunda nalo muntu manje wena wenzani Teaching at the Google, I was around, hallelujah. My Lord was an eyeing catas, hallelujah. In temple procedure, this course is tell true Bazalan. ngoJesu asijake indawo asitatazeli haleluya asinali bad bazalwane sinenhlahla sayithola mahala ngokuzwa kuJesu bazalwane haleluya akusiliphutha bazalwane futhi ngeke uzugeje lutho bazalwane uJesu inkosi ngiyamkholwa ngakho konke bazalwane haleluya lokuyilokho nje kuseni bazalwane haleluya sembonga uJesu inkosi cela nje bazakufunda ivesi lemhlanje mhlawumbe umuntu bazalwane First Samuel chapter 9 indaba balowa ekhubazekile uMqobi Second Samuel chapter 9 Hallelujah Amen Chumukhanya kwakho Nkosi ungihole sulimi ikubone wena Nkosi uhlezi ngakho sikaNkulunkulu oba wena uyisiphephelo Gasulele Nkosi yami ungihole umuntu weqiniso ongena kulunga onomnyama uyisiphephelo sami akuphela wakukhona uhlezi abesona Hallelujah chapter 2 Samuel chapter 9 from verse 1 uDavide wathi usekhona yini osele endlini kaSawuli ukuba ngimenzele umusa ngenxa kaJonathani na kwakukhona endlini kaSawuli inceku egama layo linguSiba bambizela kuDavide inkosi yathi kuye unguSiba na wathi inceku yakho inguye inkosi yayisithi akusekho endlini kaSawuli noyedwa engingamenzela umusa kaNkulunkulu na uSiba wathi enkosini uJonathani usenendodana elunyonga ngezinyawo yathi inkosi kuye iphi na uSiba wathi enkosini beka isendlini kaMakiri indodana kaAmiyeli Elodibar
My God, my God, my God. Inkosi uDavide yayisithuma yamlanda endlini kaMakiri indodana ka-Amiyeli waseLibhana. Umefibhoshethi indodana kaJonathani kaSawuli wafika kuDavide, wawa ngobuso wakhuleka. uDavide wathi kuMefibhoshethi, wathi nansi inceku yakho. uDavide wayesethi kuye, ungesabi, ngokuba impela ngiyakukwenzela umusa ngenxa kaJonathani uyihlo, ngikubuyisele lonke izwe likayihlo uSawuli, udle njalo etafuleni lami. Wakhuleka wathi, iyini inceku yakho, ukuba ubheke inja efileyo njengami na? Inkosi yayisimbiza uSiba, inceku kaSawuli, yathi kuye konke okukaSawuli nokwendlu yakhe yonke ngikunike indodana yenkosi yakho. Uyakumlimela umhlabathi wena namadodana akho nezinceku zakho, ufuna ukuba indodana yenkosi yakho ibe nokudla. Kepha uMefibhoshethi indodana yenkosi yakho uyakudla njalo etafuleni lami. uSiba wayenamadodana 15 nezinceku ezingama20. uSiba wathi enkosini, njengakho konke inkosi yami, inkosi eyale ngaphi inceku yayo, iyakwenze njalo inceku yakho. uMefibhoshethi uyakudla etafuleni lenkosi njengenye yamadodana enkosi. uMefibhoshethi wayenendodana encane egama layo linguMika. Bonke ababehlala endlini kaSiba babeyizinceku zikaMefibhoshethi. uMefibhoshethi wayesehlala eJerusalema, ngokuba wadla njalo etafuleni lenkosi. Wayelunyonga ngezinyawo zakhe zombili. Hallelujah. Tofinde kuke Revelation that. Incwadi yeSambulo chapter 1 from verse 5 and verse 6. Sambulo chapter 1 from verse 5 and 6. uJohani uyabingelela amabandla ayisikhombisa. Verse 5. NakuJesu Kristu ufakazi othembekayo, izibulo labafileyo nombuso wamakhosi omhlaba, kuye osithandayo nowasikhululayo ezonweni zethu ngegazi lakhe, nowasenza sibe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu uyise. Kuye makube inkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Amen. Hallelujah. Sesiphongile. Siyabonga baba wethu ongcwele, namhlanje baba wethu ongcwele mini siza kuwe. Siyabonga baba wethu ongcwele ukuthi Jesu usiqonde nakulesi sikhathi. Siza kuwe baba wethu ongcwele ukuthi phinde ukusilungisa, usasilungisa Jesu siqondisa. Siyabonga, siyakudumisa nangayo yonke imisebenzi yamandla sesiyibonile. Silethuthumo baba wethu ongcwele kuwe. Kubeka baba wethu ongcwele nomsebenzi yakho embakaliso. Sikulalele nangezwi lakho ukhuluma. Sithathulise baba wethu ongcwele. Ususe wonke amabili leyilekiso zonke. Siphelele phambi kwakho usumakhona ungenambili. ngoJesu mqobileyo. Amen. Hallelujah. Leza ngoJesu ingabi umuntu yakhulu. Hallelujah. Le ndaba esifunda abazali indaba kaMefibhoshethi wayendodana kaJonathani. Abangizisa bazali indaba nje bayazi.
Kuyavela ekuqaleni lapho chapter 4 ka second la sifunda khona kuyavela walimala okumuntu lo ngoba ikhubazekile but wayengazalanga ikhubazekile manje eminyaka u5 kwehleka isigameko la kushona khona umkhulu wakhe nobaba wakhe kanye ngayo uJonathan noSawula ngithi so makufika umyalezo umuntu wayemgada kuba yomntwana umzanyana izulu ngithi umuntu wayemgada wayethi ambalekisa ngoba kwake indodana makwazi makubulala bafike uqotho kwasakhe especially ngande abafana so manje yambalekisa lithi iBhayibheli walimala waseba unyonga sithi lo muntu lo umuntu owayengazalanga ikhubazekile kodwa ukulimala kwakhe kwavela ngesikhathi sempi. Hallelujah. Amen. Ukulimala kwakhe kwavela ngesikhathi sempi. Hallelujah. So empini bazalwane ziningi ihlobo lezinto ngoba sikholwa mase sizala ngoba sizale abazalwane bakusho isithombe sentithi iBhayibheli iTestament elidala lisithombe sezinto lisithunzi sezinto ezizayo. Ukuzala makukhulunywa ngokuzala isikhathi esiningi kukhulunywa ngakho ukuzala kabusha ayikho indaba ka uJesu ayiveza makuya lendoda enyonyobani ikodimi ethi umuntu kumele azale kabusha uNkulunkulu recognize lokho ukuthi ube nobudlelwane naye. So ekuzalweni kabusha zikhona izinto ezivukayo empilweni yomzalwane umuntu nomuntu. Hallelujah. Abanye bazalwane makuvuka izinto bayalimala khona abalimala khona. Hallelujah. Manje bazalwane le ndawo yavela lapha ekhaya umuntu futhi lo wayesemdala umuntu cabanga umuntu olimale na 5 years for iminyaka ngoba la elothi ibhala esehlala khona indawo yayibhedela ngoba ubuka iBhayibheli indawo yayibhedela ngamili lutho khona wahamba wahlala khona umuntu nje owayesewusizi nje kungenalutho but wayesenabo abantwana bakhe enomndeni wakhe futhi lo muntu wayesemdala ekhubazeke na 5 iminyaka emibala. Hallelujah. Amen. Umuntu lapha ekhaya ngicela la ekhaya ndeni nami sathi ndababa kunofeso zalo baba kodwa zalo mama abawoyedwa wayeyisaba esibhuzini bamshanga induku yegalofu la ekhaya wayiphila nje mshanga induku abantu bangema bayizini bayiletha ukuthi mayisa esinto angena bayazi babekufuna baqashe ngisho itaxi bonke ushaya yedwa abantu abanjalo basempangeni manje baxabana nabantu abangamazi bamshala ekhanda ngilokho mawungamazi uhlala naye namhlanje ungayithetha wazale njalo uhamba ukhubaza umhlaba lo right no left sound akhe nje sisebenza mangamazi ngomthetho ngazana nje kanje kanti walimala azana so ngisho ukuthi ngiyakwazi ukubona umuntu owade ephila esekhubazekile kuba ngathi wazana nje njalo vele kube isimo sakhe lezo kwazi ukuthi lo muntu nje unje ngishe washela ufaka unyawo la eqhubuze lokulana ngoleft wazi wajwayela ukufuza uleft impilo yakhubeka namanye amazwi. Hallelujah. Kodwa lo muntu ulimele ingakho bazalwane iyavela into abaJonathan ngabasayilanda kakhulu uyafika ke lo uDavid uthi akekho bayasho kukhona okanje uzoJonathan ulahla la khona wathumele bemlande bazalwane. Hallelujah. iBhayibheli liveza kaningi ukuthi iBhayibheli wayeunyonga enyaweni zakhe. Hallelujah. Manje senzeliwe uMose sifunda la ufunda khona uPhuthumelekezi sithi iBhayibheli uNkulunkulu usenzile thina lesilungu he made us kings and priests unto God senzile thina namakhosi. So lo umehleli uDavid ukhipha umyalelo lo muntu lo impilo yakho yonke uyohlala etafuleni enze njengezinye njengamakhosi amadodana makhosi uthi uma umfica lo muntu ehlele etafuleni esenziwe umpriest njengoba sinasenziwe ngoJesu sesihleli bazalwane sikhonza kunayo yonke into etafuleni siyafana ngisho umuntu uhleli etafuleni njani isihlalo uyafana lo muntu lo lesi iBhayibheli wayeunyonga ezinyaweni yakucacisa futhi izandla zakhe zazi right. So mayefika lapho uhleli kudliwe makho etafuleni lenkosi ufica nje mhlawumbe kubazalwane sindisiwe because bani kanjalo ngisho nje la specifically kodwa nje ezibandla likaKristu. Hallelujah. Umuntu nomuntu ethi umuzalwane uthi senziwe uJesu sibekisa abangamakhosi ngoba zalali la ungasangeni khona ubulili le ndawo Paul echala ikhona izinto ezifaka ubulili khona futhi engafaki la malisi singamakhosi kings and priests akubala bulili akubala sifazane nasilisa. Hallelujah. So umehleli ke lo iBhayibheli wayezohlala kanjalo enze njengomunye wamakhosi futhi mawubuka uyabuka ukuthi yonke into ekwangazi ukuthi iyamlahlekela was restored yabuyisela ngoba ukhipha umyalelo futhi lo uyasho ukuthi lo muntu lo uzibawuziba lo kwakuyingcebo endlini kaSawuli uyamtshela ukuthi even lo zibo wayelingcebo zakhe naye namasebenzi akhe so umuntu omkhulu wayena. So la kuleli usetshela lo ukuthi wena ngisho ingcebo zakho wabuyisela umhlaba kwababa wakhe lo wabuyisela yonke into wathi lezi ingcebo zakho mayilima zizolimela yena so esuthi in a way wabuyisela yonke into akasesimeni ukuthi ngathi inkosi manje yabona umuntu uthi uhlele etafuleni lenkosi nalapha kwakho uyalinyelwa wenzela yonke into so yonke into yabuyisela bazalwane. Kodwa uverse 13 ubhala ngokuthi wayeunyonga enyaweni zakhe. Hallelujah. Ngoba ubuka la liyavela ukuthi iBhayibheli wathunyelwa ukuthi ayolanda futhi lo muntu wayelana
equle efike beke etafuleni ehlale edle mase kuhlakazeka sophandle uzohlala futhi elinde omunye umuntu azomsusa bazathu futhi wayengakwazi ukuzenzela izinto ngokuthanda kwakhe ngoba lithi iBhayibheli wayeunyonga enyaweni zakhe. Haleluya. Ngoba nathi sisabazana nje sonke bazalwane sihlele etafuleni lenkosi senziwe saba ngamakhosi sihleli la ephishile umyalelo ukuthi singabankosi. iBhayibheli usenzile futhi mase senzile akangeke ujike lo ngabe lisho nje lo. Haleluya. Njengoba uJonathan wayethu waphishile umyalelo ukuthi lo uzohlala la futhi uma ofikayo ongenayo ngeke azi uJonathan sakusiwa oyingane zamakhosi nenkosi ngazo ukuthi nje yabo kodwa mase kumele asukume uJonathan ahambe lesi iBhayibheli wayeunyonga enyaweni zakhe. Haleluya. Noma konke bakubuyiseliwe kwaba nazo zonke izinto noma ngabe izinto zikayise zayibuyiseliwe noma ngabe wayesenziwe inkosi amenzela umuntu nali iBhayibheli yakuveza ukuthi wayefuna ukumenzela umusa ngenxa lezi wayithatha njengesithombe sikaJesu noNkulunkulu esenzela umusa ngenxa kaJesu nayo yonke leyo. Kodwa iBhayibheli bazala indaba yakhe ivala ngokuthi wayeunyonga enyaweni zakhe. Haleluya. Noma nxa isikhathi ngesafunda kunendaba la engifuna ukuqhathanisa kanye nayo le Acts chapter 3 angithi ngiyaqoqa inamba ngiyikhohlwe reference Acts chapter 3 kodwa usasifuna la kukhuluma khona ngale ndoda le eyayihlala eSamuel Zenzo 3 yes nofundela nosekhona bazana ufundela maduze mhlawumbe phansi eduze ngala elikhuluma khona ukuthi lithi iBhayibheli wayelandwa isuka la esuka khona esifunde bala masingathini khona ngokukhuluma izwi kakhulu nalo chapter 3 Zenzo chapter 3 nobani bazalwane Seqala noma verse 1 soyibamba ku uPetro noJohane bakhuphukela ethempelini ngehora lokukhuleka elesishiyagalolunye. Kwase kulethwa indoda ethile isishosha ngasesiswini sikanina ababeyibeka imihla ngemihla ngasemnyango wethempeli othiwa omuhle ukuba icele ukwabelwa izipho kwabangenayo ethempelini. Kwathi ukuba abone uPetro noJohane beza kungena ethempelini wacela ukwabelwa isipho. Kepha uPetro wamqolozela kanye noJohane wathi sibheke. Wayesebabheka ethemba ukuba amukele utho kubo. Kodwa uPetro wathi isiliva legolide anginalo, kepha lokho enginakho ngikupha khona egameni likaJesu Kristu waseNazaretha hamba. Wayesembamba ngesandla sokunene wamsukumisa kwaqina masinyane izinyawo zakhe namaqakala egcuma wema wahamba wangena nabe ethempelini ehambe egcuma emdumisa uNkulunkulu. Haleluya. Haleluya bazalwane. Ngokuqhathanisa lezi indaba zombili bazalwane. Into ecommon nganabantu. Nalo lesi iBhayibheli lo ngani uMqobi wayelana efike bebe etafuleni lenkosi. Haleluya. Akayicelelanga bazalwane. Nathi sindiswa kaze sigcelele. Bamsukele ehlalele lithi iBhayibheli useloaded bani it was a difference ibahamba bomlando uNkulunkulu. uDavid lezinto ayishoyo uzisho uJonathan akazothanda akazomcela. Insindisi njalo mayishiye kumuntu. Akekho umuntu ongaclaim ukuthi khona into angathwa yedwa ngosindiso. Esikuze umnyama sonke. Babe lacacisa futhi lo. Haleluya. Ufuna ukuthatha izindaba zabantu babili. Ayithi shiyo Revelation ithi he made us kings and priests unto God. Jesu wasenza. Senzilo bazalwane. Fanele aba Israel kuyashiwo the chosen nation kodwa iBhayibheli yani iBhayibheli uNkulunkulu uIsrael wawusukela wawuthanda because wayefuna ukuveza amandla akhe. Isizwe nje naso singanandaba kaNkulunkulu. Mabuka ukuthi wafika kanjani. So indaba ukufika uNkulunkulu kumuntu bazalwane. Haleluya. Indaba azayikhetha. Kodwa le ndaba zombili nalo ngala lithi iBhayibheli wayethatha iqukula njengomgoshe wayequkula efika bhekwe yaphe mase kumele ahambe kumele futhi iqukula esuswe. Kanjalo ngale ndoda le lithi iBhayibheli wayequkula efike bhekwe ethempelini for angazi iminyaka emingaki eyidala iminyaka kodwa decades angazi iminyaka yakhe noma ayidala. Haleluya. Lithi iBhayibheli le ndoda le mayihlele ethempelini nangu Peter nokusana noJohane badlula indaba yakho siyayazi kodwa konke eliveza iBhayibheli lithi iBhayibheli le ndoda le mayebebheka lithi yayihleli ilindele ukwamukela okuthile kubo. So le ndoda noma yayihleli ikhubazekile kodwa maya lapha kuleya thempeli yakuleya ndawo iyohlala lapha
yayazi ukuthi ngilindele ukuthini not ngifana noma naye lo ngicabanga mayezole esathe etafuleni lenkosi wayethi mayesehleli enhlizweni yakho ulindele ukuthi uzokudla ngidla wayengazi kuzohlala imali naloma ehleli wayeselindele ukuthi abantu bazomupha ukuthile engabe imali engabe ukudla yaba umuntu ocelayo bayilindele iBhayibheli wayehlezi elindele kwamele ukuthile kuwo haleluya so bazalane lo muntu njalo ehlale bayithi noma ngiqukula kodwa manje lapha I'm expecting ukuthi ngilindele ukuthile okuzongisiza haleluya uthi ngilindele ukuthile okuzongisiza lithi iBhayibheli ngithi ngikade ngokuba nangasali lithi uNkulunkulu uyabahambela labo abalindele umusa wakhe haleluya engasindisweni bakhulunywa ngomusa akusike lo musa wasindisa wasilanda lo ngoba lo wasilanda siwazi sinolindele sasithi kumnandi siphila khona and then mase sindisiwe khona la element okumsevezwa ukuthi uNkulunkulu ngiyathela ungenzele umusa kulengxenye haleluya mhlawumbe lapho khona kwenzeka lapho kwenzakalana isikhathi sepho imali kodwa iBhayibheli wayelindele lo wayeza lokhubazekile ke lo haleluya kodwa mina ngiyakhona nalokuthi mayefike ehlala la ulindele iBhayibheli uNkulunkulu uyabahambela abalindele umusa wakhe haleluya ukukhonzeni bazalwane singakhonzi nje lapho ngisuka la ngisuka khona ngizohlala ngilalela ukuthula kwenze njani kodwa enhlizweni kube khona lokho kulindele ukwamukela ukuthini bazalwane iBhayibheli abagqolozelayo njengoba yesho bagqolozela bakhona iBhayibheli waseyasho baseveza leli gama ukuthi ngegama likaJesu iBhayibheli sukumhamba iBhayibheli wasembamba ngesandla kwaqina imsipha iBhayibheli naye lo wayekhubazeke enyaweni noma iBhayibheli iBhayibheli wayeunyonga enyaweni kodwa indaba iBhayibheli bazali phela lapho verse 13 kuona full stop emva kokuthi wayeunyonga haleluya kodwa lo ngapha bazalwane sekuveza indaba ukuthi ekulindeleni kwakhe ngoba ehlala eduze kwethempeli ekulindeleni kwethu bazalwane njengabazalwane haleluya mhlawumbe angazi unyezo umuntu khona waboleka imali ongayibuyisa sokukhona nje lethu ukuthi never ngiboleka umuntu imali haleluya bazalwane mhlawumbe khona kwaqathana khona wathuka umuntu nani yayizwa ukuthi ezenjani uya uNkulunkulu lethi inkosi ulithi laba likabi kuhle haleluya ngilindele bazalwane kwamukela okuthile ukukhulula ithi iBhayibheli abawunyukela lo ndaba abantu izandla zabo zimhlophe nenhliziyo zimhlophe ngishindebe zomlomo wabo haleluya lithi iBhayibheli lo wayehleli lo kusana uma kuveza igama laJesu wabiza leli gama ke elala ukuthi uNtantani lo ngangicabanga ngaveni sokufika leli gama laJesu bazalwane uthi ngegama likaJesu kumhamba iBhayibheli yaqina imsipha futhi umuntu wakwazi ukuyihambela iBhayibheli wazi waqhuma edumisa uNkulunkulu haleluya sibazalwane ekumukeleni kwakhe nasekulindeleni yonke into wathola isimanga bazalwane ukuthi kahle kahle noma sesihlalisile etafuleni noma bazalwane sesenziwe saba amakhosi nani akumele sihlale siwunyonga ngoba igama likaJesu thina selifikile haleluya ngicela umnikeze ukufundela lapho kuGalatians la uverse la ngizofunda khona amen waseGalatia chapter 4 from verse 1 to verse 4 ngoKristu sithola ukuba sibe ngabantwana bakaNkulunkulu kepha ngithi ngesikhathi indlalifa iseyingane kahlukile ngalutho ecebwini ingani inkosi yakho konke kodwa iphansi kwabaphathi nababonisi kuze kube isikhathi esamiswa nguyise ngaphambili kanjalo nathi lapho siseyizingane sasisebugqileni phansi kwezifundiso zobungane zezwe kepha lapho sekufikile ukuphelela kwesikhathi uNkulunkulu wathuma indodana yakhe izelwe ngowesifazane izelwe phansi komthetho haleluya haleluya ngifuna leyo ndaba bazalwane le bhalela isingisi ubhala ukuthi when the fullness of time has come God sent his son haleluya futhi angazi noma uMthibosho ukubanga kafiki lapho uMyesu ukuthi isikhathi sesifike thina sisefike lapho kuthiwa khona isikhathi the fullness of time isikhathi siphelele so asikwazi ukufunda sifike kuJonathan sijwayele unyonga sijabule twayishele etafuleni lenkosi edla khona kwakubona isito sijabule zonke lezi zinto esithola ngokuza kuJesu kodwa siunyonga sikwazi ukuhamba haleluya ngoba zange sesilathi ukuthi iBhayibheli when the fullness of time has come la kuphelela kwesikhathi sesifikile kithi haleluya thaba umuntu ngiyakhumbula namhlanje ngizala kuphenduka khona izinto ezenzakalayo mina angazathi inhliziyo nami umuntu nje uma ngiyakhumbula umsebenzi bezemangala akwayithini nomuntu wathi Mqobi ndakathi ukuthela ngiyakhumbula zalane yabo nje street fight lapho ngathi nebrand nodlala ibhola lento kulwa ngangimkaratini lento kulwa nje angapha umuntu engisoleki izokubamba bana nasamhlanje naye akusekho ngilonto lokuthi yawumshaya kwenzeke into zalane ngithi ngeviki sisizwe noma imali unase iviki isinyanga ngoba ngazi ngase ngisekhaya kwenzeke into khona mase mncane lo ifirst born seswami
ngamthuma store wathoma abafana bahlala emgwaqeni bamphutha imali lapho uyakhala ngithi ngikuthuma bamphutha imali abafana bazana ngikwazi ukuthela ngiyokwabula wangigibela ngaphuma emgwaqeni ngafika abaningi abafana ngibona abafana amamanje ngisho bathini bebaningi bazokulimaza ngaphuma ngathi nguphi wafika Mqobi wathi yabhela ngagahla kangabuza ngathi thela imali ngagahla bazana mangiqeda ngikushaya kusemini ngabhala kade ngibaxoxela la ngoJesu ngiyakholwa nami ngicabanga ngambona angala abafana bangaka bavuka la esidini ekhaya mama ekhaya ngiyehlela ngisho bale ngikhipa kuphela amatshe engilandela azolana uma wayela kwayibuya ungenela la uthi uyangibuka sengidini uthi uyangithi usho awulimalanga ngithi akho ngento ngithi ngaba nayilona ngabona iqhoma la amatshe inqwaba yamanje ngifike bazana ngikhalanga kanje and abantu sebeziwe ngitshela bange phambi ngizokufika bange lapho umntwana wangena phezulu ekhaya beza nginqaba sekunekiyo lo muzi manje kuyoliwa akitha komanje sengizinkingeni bayifele bembiza zane ngikuzayo kwathi nokudama umdala uyamazi baba lapho chawu bangabe abacabana umshaka baba khona bona mnezona umuntu usekhela kwakhe izihlala sekumele kube mina bazane sesengithola ukuthi ngishathola ngase ngizele sithola ngihlele esitafuleni lenkosi nani uma bazayo ngizabona ulimi lami sekukhubazeka yikho lokho futhi ungajabule ukuthi ngiyakholwa ngisindisiwe uma usakhubazekile ake sithi ukustretcha sithi siphele lesikhathi sesifikile bazalwane haleluya sekumele sihambe haleluya ngajabule ukuthi ngibuyisele imfuyo ngiyalinyela ngihlele etafuleni lenkosi ngenziwe ngaba umpriest umzalwane nani kodwa bazalwane sesifikile la ukuthi uma sekufike la kufuna sokuthamba sifunda nayo uGalatiya ilento ezela futhi kulo mzalwane owayehlele ethempeleni walethi iBhayibheli futhi ke imsipha yomuntu ekhubazekile inyawo zakhe kumele iqine hayi ukuthi hamba iBhayibheli wazi waqhuba lethi iBhayibheli edumisa uNkulunkulu waqala watshela abantu ngalo Jesu bazalwane lo ngoba ke banzima ngisho lokukhuluma ngaJesu uma ukuthi khona sawunyonga samoya yebo iBhayibheli lo alasizo ngoba ngiboshowe lapha abantu uthi hayi hlenga mnanda bengidla mnanda kodwa ithi iBhayibheli waqhuma lwami meze hamba tshela abantu because uma sekufika uJesu baveze bayithushela legama la bathi igama laJesu wasisukuka bazalwane kwenzeka into ekade ingane futhi ayifuna indaba yethu ayithi full stop yonyonga ekhubazekile ngisho sesenziwe according to Revelation ngathi lisenziwe singamapriest kings namakhosi uJesu usenziwe la silanga sihlele etafuleni lenkonzo yamabhesho kophizo bazalwathaliswa kwathiwa yonke into esingaka lapho umsebenzi nani into sasifisa ehlizweni zethu wasiniki kodwa bazali full stop angafiki la kusunyonga sokukhona igama likaJesu kuphela kwesikhathi sekufikile nami nje ngisho ngokwami bazalwane nami ngisho ngokwami nje mhlawumbe nje lapho ngikhulume nje nami nje lezo zami ngiyayivuna na sazani sezibili sahlangana la eFrobhola sahlala lo la sengithinyanga nje nomedini lento le yabo khona into isimo esiveza into ecatshwa yibhuku yabona robotini ngala ngihlala khona ngiyeza ngiyabona bangena ngithi ngoba ukuthi manje ngasebenza sokule thanda ngihamba kancane ngenzela ukuthi uma ngingavele ngithi ngoba umuntu ongala ngimboni ngihamba kancane ngenzela ukuthi yabo ngilunguze ngibuye manje mangithi ngiza ngibuka ngalo umuntu ongala akasamthuka nje ayinami ngivele ngalo nenda yayithi kanje ngisho practice angithi bazali ngombi asafanele ekhaya yayizo lento ukuthi ngeke akabheka wena futhi angafinyelela ngithi khona wenda fullness of time kanti futhi khona unyonga ngoba umuntu ongangibona ngenza le yanto mase ngithi uJesu ukuthi nawe haleluya asikoza kune eneva kalapho ngithi ndathi inkosi engiyikuphi langasafuni uSamu 136 Psalm 36 verse 24 and 5 now ngale ireference ikhona ngikhohle ukubhalile lethi iBhayibheli uDavid la uthi ngihlola search me ngihlola mase ethi uma kimi kukhona indlela yosizi elezulu lithi uma kukhona indlela yosizi ungiholele endleleni yaphakade le ngisibeke ukuthi uma kukhona if there is a way of iniquity in me mase ethi lead me in everlasting way so uma uNkulunkulu ekuhlola ngezinto efithe okuthile ukuthi kuhlola ngamazi isimo uyabona akusekho inhlamba shutla haleluya so ukuthanda amantombazane lo siyakhona uma mthembu uNkulunkulu lokuthi ngibalekele enyangeni lo isimo esivuka abazalwane isithathe uma usalimayana isithathe bazalwane ukuthi futhi lento mayifika abazalwane kuye ngajesu ukuthi mawuyithi kahle kahle ngoNkosi mayikuhlola ungasho ukuthi ufika ngithi uma sekuhlole ngoba le ndlela ohamba ngayo masuhlolile lento evelayo
indlela yosizi. Hallelujah. Indlela yosizi, indlela yokupha. Masithi uma usitholile ukuthi ngiholele endleleni yaphakade. Hallelujah. Uma sifika kuJesu bazali sesifike ekupheleleni kwesikhathi. La okhona ayikho iexcuse. La engathi khona ngumuntu phela nami wena phela. Kahle kahle sithi usabona usavela ukuthi uKristu wabo ngoba iBhayibheli likhuluma ukuthi uKristu kufanele azabuye ekuphele ukuthi umqondo uKristu Jesu bekile. We are in a journey ukuthi sifane noJesu kahle kahle. Namadlathani noma sathi we are in a journey ukuthi sifane noJesu. Because lezi zinto bazalwane yizo lezi futhi ezenza ukuthi kuthiwe izinto ezincane uzothi umuntu esikogwebelo wanothuli 3 kuthi la ngenani. Ngoba bazalwane ekukhozeni kwethu sijabulela ukuthi sesidini sinamakhosi. Sihleba isitori saliwa zonke. Kodwa bazalwane ngeqiniso sisaqhubeka. Usawubeka ifuso ubeka. Enjo uqiniso kwazi ngami bazalwane. Uhamba yikho ukuthi konke bazalwane. Lezi iBhayibheli mangaphuma amazwi abolile emlonyeni. Izinto encane ukuthi ungakhulumi nonsense. Abantu bafike batoza amantombazane nawe ufakaza lapho. Uzungena ngokhakhaya. Yini kuningi bazalwane masifuna ukuphela kwesikhathi bazalwane. Ngisho umpulo mina ngesikhathi ngisindisa ezinye izinto ngoba ngayifana ngasindisa ngiyedwa uJesu wafika ngihlalile. Ngiyidawo nje ngiyidakamiswa ngenza into engangena. Konke ngabala laptop yami ngane pornography ngithanda house music umculo amarasta ngithanda ama-movie ngayibuzwa yini khona afanele afunda STN board ngoba mangandezi yanda ukuthi movie ifunani yonke babefuna izinto bezakile yonke lezi zinto lezo khona skipha nginazo top dead skipha khona impahla nje ngangaqoqa ikontra kale sena post ngayithombe ukufana ama-response akayo bayibuyela kuplato ngesikhathi kwezena aqala ngeyithoba so lokho izokwenza lokho lokho asuke eyithombeni ngathatha ngangine nempahla ngiyithengele intombi ngoba ngiyihluphekela ngine bhaji nani zonke lezo mayithatha ngithi ngoyindasa mangithi passage ngahlangana nomunye umama lawo mama cleaner nginika zona oyindasa ngicathule ngishilo khona ukuningi ngafungela endlini ngambuyela endlini zonke into thwathi ngidilisa yonke into eyilana ngimculo nayo yonke into zokuya lesithoba nani ngifike leskipa ayisala sasibumbe leskipa kwathiwa leskipa ngisilahle ngisidabula mangithenga ngabalansa leskipa ngajabula lokubabula ngoba ngisibeka la hayi zona kazophopha ukuthi ngisikipe ngosilahle so iBhayibheli makhuluma ngisho nanokukhumbula uthando laqala yasesemtingi ukuthi mawusindiswa wazi uNkulunkulu wathini kuwo wathi ngokuhamba kwesikhathi usuku usuyabo sengizoqala manje makudlala ihouse ngithi ukuthi emotweni ngidlale ngizengqomusika yini ngizele uzwakala ngehouse nje ngathatha nomaskadi kunhlanga lapha kwesikhathi uze phela ukuze ukhonte vuka haleluya alano base kuphela kwesikhathi sikuye process ukuthi sekuphela kwesikhathi umuntu nomuntu la ukuthi uyazazi kanjani ukuthi Jesu wakho kuningi bazana noma ngaphandle noma ngaphakathi but when the fullness of time will come uJesu wayeza bazalana uNkulunkulu wathi uJesu. This is iBhayibheli the likeness of the flesh. Wayefana nathi siwafika waba yiko iBhayibheli umeli wethu can sympathize that because waba phila emhlabeni wasenyameni njengathi bazalwane. Hallelujah. Futhi bazalwane unyonga amele bazalwane sijabule ukuthi sifele kaFika. Kodwa lesi iBhayibheli indaba ethi phela ukuthi waye unyonga. Hallelujah. Sekufikile bazalwane igama likaJesu ezoqinisa abazalwane ukusika inyawo zethu sibani ukuthi siphuma. Hallelujah. UJesu